بینەر چوپینەرێ دەنگی ئەمریکا جارێک دنج هەرێمی ڕێڤەبەریا خۆسەر لە سووریە دەم باش دێ جارێت هەیپەیوینەکە تایبەت لەگەل سەرۆکا دەستەیا ڕێڤەبەر یا مەجلیسا سووریا دیموکراتیک مەسەدە برێز ئیلهام ئەحمەد سپاس گۆ و ئەف دەم ji بۆ me veqetan سپاس بۆش Şixwe em ji gefên Tirkiyeyê ya got dibêje dest bi operasyonekê li dijî herêmên rêveberiya xweser bike em dest pê bikin. Gera we tevgera wanî diplomatîk li dijî gorê girtin ji bo vê operasyonê çi ne? Dikar ji me re bêje yanî helwestên geheyî. Yani piştî çend car daxuyaniyên dewleta Tirkiye çi bûn rayedarên dewleta Tirkiye derbarê operasyonan de û hem yani di hêlî ragihandînê de gelek deng pêxistin bi vê meselê ve danûstandinê me li gel gelek aliyan çi bûn Rusya, Amerîka, Ewropa, dewletên Ereb gelek aliyan de danûstandinê me li gel wana henin û em hewl didin ji wana bersîveke zelal bigirin di vê derbarê de yanî wê encam çi bibe vê rastî wê êriş çê bibe li beramber wê helwest wê çi bin tiştê ku heya bi niha em dixwazin berî yani ji bo ku tu êriş neqewin bi rastî ji ber encamên ê ku di va operasyonê de derbikeve encamên hêlî mirovahî de gelek texrîbatê mezin wê bixurabîne ew qas xampê Daeş li vê derênin ew qas girtiyên Daeşê li vê derênin di encam da yani êrişeke wiha çê bibe him ewlehiya navdewletî dikeve tehlîkê de û hem jî yê herêmê xelkên 5 milyon însan li va herêma dijîn jiyana ew qasa mirov cardin dikeve xeteriyê rêl pêşiya penaberiyeke mezin carekî wê vebike rêl pêşiya kuştinan wê vebike di vî şerî de di encamê vî şerî de dibe hêzên me bi ser bikevin jî qezenc bikin lê di encam da him dewleta Tirkiye ew ê bixwe darbên giran bixwe him jî di hundir herêmê de texrîbatê gelek mezin wê çê bibin ji bo vîya danûstandinê me li gel gelek aliya henin bi taybet ji bo va girtiyên Daişê ewlehiya navdewletî her wiha yani ji bo rawestandina van operasyona yan jî va tehdîdên ku tên kirin bertekên zelal bênestandin heta bi niha xuyaye yani raya giştî rastî di nerazîbûnekê de ye li beramber van operasyonan wisa xuyayê jî ku her kes aliyê xwe de hem di daxuyaniyên xwe hem bi helwestên xwe di nav da netewî yekbûyî Yekîtiya Ewropa her wiha hemî aliyên ê ku me bi wara danûstandina Rûsyayê Amerîkayê her kes jî dibêjin operasyoneke vî şeklî neguncave em rast nabînin bi vê şêwazî em dixwazin di nava van helwesta tevî da wisa bigihîne bertekekî li beramber va helwestên dewleta Tirkiye êriş kir ev helwestên erînî heger em binav bikin wê têra wê bikin wê rê bikirin li ber êrîşekî di vê bawerî de yên di ew ê karên danûstandin û dîplomasiyê de bi rastî yani ji bo ku karîsetek însanî çê nebe encam bigirê gelek baş e û hewldanê me jî di vê çerçevê de ne yani bêyî ku êriş çê bibe bi diyalogan bê bi daxzan bê bi nîşandana encamê şerên bi vê şêwazî de şerên neheqin yani êrişên neheqin ê ku li ser me tên kirin di vî warî de em hewl didin ber bi wê ve bibin helwesta Amerîka bi taybetî hûn çawa dinirxîne yani Amerîka gelek car di daxuyanê xwe de jî nîşandane di danûstandina de jî wiha dibêjin êrişeke vê şêwazî em nepêrane em rast nabînin heta ew bi xwe jî vekirî dibêjin û dibînin jî êrişeke wiha wê karîsetek çaw bixurabînê jî li ser vê zelal dibêjin helwesta Rûsyayê hûn çawa dinirxîne Rusya jî di vî warî de yani giranî ji bo ku ev sînor bê parastin amedehiya xwe nîşan didin ji bo ku yani parastina sînor bê kirin di vî warî de gavên pratîk ê ku tên xwastin çinin bi taybet anîndina hêzekî yan jî di vî warî de karibin Tirkiye di astekî de van êrişa rawestînin heya bi niha helwestên wihan Vê carê balkêş got hinek helwestên rejîma Sûriyê Şamê dengê bilindtir ji yên berê li ser hebûna Tirkiyeyê bi giştî di Sûriyê de hûn veya dibînin yani gelo hûn çawa dinirxîn helwesta Şam
شام باور دکم وید جاره گرک دوی قناعت دا به ایرشک وید جاره بی کرن تو جار نوک جارن برینه ناش به جارن بره زیادتر و حلب ده خطریه دا به و حتی شام ده خطریه دا به ایرشک وها و نه حسام به جبوی جی شام عالی خدا دنگه کوسا جی درب که کی ده مدید گرینگن يعني اوجي آمده بوني خو نشان بده لبرانبر هر رنگی ایرشکی کل سر آخا سوری بکرن و براستی و داره وک پرچک آخا سوری ببینه مخابن حتی بنها اوجي آلیه خدا وک سانکی جیانا مروفین کل و داره جیان دکن ندخموان دایه او قاس ایرشین کل سر و آخه چید بین ندخموان دایه جوانا نهاد که برتکه کی نشان بدن و جاره برتک ام دبینن لوازم قلسن يعني دنتوي يك بويدو هين ده باشترت كارن دنگ خبلن بكن في واردو هينجي هلوستن قلسن يعني تاني بداخيانيان واتشينابه حتى انا هاد تفكيرك وين دبلوماتيك دنتوي يك بويد شنويه ما نديتيه حتى انا ما نديتيه جبو فيا يعني وصل بيجي جاركي وصل بفكري لبرانبر هلوستن إيرشكار إيه دولة تركيا دنگه خو بلند كرن ام گرینگ دبیننی هناك آل جرن رژیم هناك شروفکاری ویج وی یکیشت بیشن گود دما دنگی گفین ترکی بلند به ریوبریا خسر یان نونرین هسدی دبیجن گرک تکلید نبرا شامی و قامشتو تشید به ابنا نزی راستیه یان هر يعني دانو ستاندن بتيبت چرچفا چارەسەریە سیاسی دا هەولدانên me gelek hatine kirin. Wexta ku em behsa çarəseriyê siyasî dikin, em behsa yekbûna axa Sûrî dikin, em behsa çarəseriya giştî a Sûrî dikin. Em behsa li hevhatina hundirîn dikin, li ser prensîbên demokrasî, azadî, wekhevî, li ser vana em behs dikin. لي يعني الرجيم السوري حتى بنهاد چرچوا چارەسەریya بنگهین دا نوکری جبو ویاجی ام نگی هاشتن انجامه يعني دوا دانوستاندن بری چی بون ام نگی هاشتن انجامه لي دمجاري وك بهفدورا سينور يعني خاكا في اخي باراستن ابنا هلوستك تاني د وقتی کو روبروی ایریشاتینه گاوا کل هفاتنه گشتی چه ببه او یاد به هلوستک گشتی یعنی نه د وقت تنگاسیه ده ام ایرو خب دچار دمه بهستر دبینن رغم ویجم دبیجن یعنی وقتا کو بخواستن ام جاری کی دی دوی واریدا دبک دولت سوری د عالی خدا به ارکا خرابه جبو پاراستنا سینور ام درباسی دوسیا اوبسیونی بن هولن بری نهاجی هاتن کرنگو یکرنا اوبسیونا سوریای قالوا دما دنجي شرد بلند بياني او بروسيا ديالوجي بائتلاف نابرا مسدي وائتلاف يان ريفيبريا خسر وائتلاف السوري قالوا نري سياسيه ارتشان اجتماعي يا قلنا هذا بيجي ازي يريش بكم وهن دفر دفرين وجد داغر كرني يعني بيكاني انا ائتلاف السوري يعني تشتي كوسا بال يعني بزلالي دكارن جبوان بيجن ودرفتي ديالوكي بوانارا كو ائتلاف ناخدي برياري خوي ام تمامي دوي قناعتي دانا بي دولة تركيا ائتلاف السوري نكاري قاف بابجي حتى في دوية دناوا واندا قالك اوتشي بون بنافي تفقرا سر راست كرني يا اصلاحي هندرين يا ائتلافه قالك كاس جناف خضر خستن قالك كاس بخوستي فاكرن يعني روشة وان روشة كا ننسر هذا وقتا كو ديالوج چه ببيان جي ام بيجن جهتك كو براستي مروفس كاري بيرا چار سريا پیش بخينه دبا خودي بريار به لي حتى بنها تشتي كو ام دبينن نا خودي برياره جبن امر دولة تركيا نكارن در بكفن حتى نكارن دولة تركيا إقناع بكن كو جبو ديالوجك لبيش بكفي ام بيجن جارك دي بقى دولة تركيا تشنابي بلا علاقات خدوان بكن ليه اگر او بقناعتن كو ديالوجك وها و چارەسەریە که سیاسی گشتی هندری سوری دو بینه و دمه دکارن زاختل سر دولة تركيا بكن بيجن
باوریا ما اوکی به دیالوگ کی وها ام کاربن گلک پرسکریکا چاره سر بکن ام کاربن پروبلم خوی بنگهین ام چاره سر بکن لی ندوی هزی دانه وقت تیکیلیه که آمر و مأمور یعنی یک امران داده یک جی امران پیکتینه روشه که وصایه جبويا يعني إيرو حالي حاضر أو هرمين بن داغر كريا دولة تركيا دا قهرتني ديموغرافية تدا تنكرن كريار نمروفانا يكو تدا تين مشاندن ائتلاف عالية كأساسي إبيك آنيندنا وان كريارانا جبويا جي يعني حتى رنگ خوني سوري بونه دا يعني مخالفت بونه دا تلاف ایدی خوهانی آنی آستا کی کو دیرک برانبر خسریه به برانبر هزا سوریه دموکراتیک به برانبر مسده به یعنی دجبریا خود اساسی دا ایدی زیوریه الگور دا خازن دولت ترکیه زیوری دجبریا باکور رجلاتی سوری دیگه و اویا نه روشک به تندرست جبو کو راستی بکار به دیالوگ کی اساسی یان دیالوگ کی راست به مشاندن جبو چاره سرکنه پرسکریکان او خو پیشاندان وان هری ماج درکتن یعنی هون چاوا خو پیشاندان لادلبي والدفري دندرت كيف هون يعني او خو پیشاندان يعني وصاد کارم بیجن کو خلک آنین الوی داره بجی کرنه لعفرين لعزاز لباب لجرابلس وهري من كو هاتنا داغر كرن حمي خلكين بزوري آنين هاتنا يعني جغوطة جدرعة دفرن دن اي سوري حمصي حماي كوم كرنا بزوري آنين هاتنا الوان دارا بجي كرنا والورجي درفتين جياني يعني وقت خاصنتنا وكومن يعني ريفبرنا وريانجي ايكو داري كنترول دكن نه هزكر خستن كري او نافلي دكن ارتيشا سوريا نتوي وصل نافلي دكن لا او بخو حمي جروبن وهنا جروب جوانا اي يعني حتى بربسيار نافا واندا اي ميري داعش يبون النصرانن و جروبين تندرون لسر هر يعني تشد بيجن انجامن اي شرا دزیاج ملت دست دانینا سر ملکی وانا به وینا و خوشیان دکن جبویا جی او خلکک بزوره آنینو هاتنا وی داره او بخوشی خو میزه دکن کو دمکین الوی داره دم دریج الوی داره نامینه جبر کو آخنا آخوانا مالنا ماله وانا تشتک یعنی نملکی وانا جبویا جی في وقت پروژه که دولت ترکی الوی داره پیک آنیه چارنوسا وان وی چه بهین نبلیه جبو ویاجی او جی برتکت هدی برتکت بن برابر افقا صار روشین کو تینا جاندن برابر ویجی دبن برتکت بن و ایدی ج دولت ترکیه فرمی داخواست دکن کو گرک و گرن مال خو پروسک مسدیجی هبو گو جبو افکرنا فرم کنه یا اپسیونا ديمقراطيك یا لیبرالیزم نظام تكار بيترشمر استرفيا باخذ وهن جفين السويدي جهه ودفي درباري ده تكارش بو ويا تشمر چم قرار بك هذا چرچوا پیش خستنا اتفاق گلی سوری ده باوری و قناعتا ما هي کو پیوست ام ده جبهه کی پر برفره ده بخلکی سوری را به کسایت سر بخوره به کتلین سیاسی دموکراتیک را ایکو براستی آلیگر چاره سریه نه بوانا را به شکلی که برفره به همی باجار سوری را خلک نورا نافدان و ستاندنان دابن جوی جی گلک دیالوگ ما رنگارنگ لپیش کتن استوکهلم یک جویه یعنی وک کتلکی هاتن گل هفدو به هفدو را هنک خالن پرنسیب دخوازن لهفدو بکن یعنی جبر کو دیتنا کو د چاپی جهان دا یانجی ناف دولتی دا هاتی فهم کرن کو گلی سوری نکار الهفده بکی مینا اشتا او جنیو و بلیوی او قصا کنگرین جبو سوری چی بون انجام جی در نکتن و صاحتی فهم کرن کو گلی سوری نکار الهفده بکی لی ام وید بیجن بوان دیالوگ هم ام دو بیجن نام کارن الهفده بکن ام کارن چاره سری پیش بخینن ام کارن زخته بکن حتى اگر ام اراده خو بکن یک ام کارن رژیمی جی بینن سر ماسه به فرنگک فرمی چاره سری قبول بکید دیالوگی قبول بکید و چرچوه ده یعنی ام هول ددن هولدان ما اون و ام تدا بردوامن و ام به اصرار نجیو کو انجام جوان دیالوگ پیش با درخینه
از برسك من كسايتن دين ائتلاف يا مثلا منصة رياض يان او الليبراليزم حاضر بون يا خصتن حاضر ببن ونكار يكون حاضر بونا هنن ايد نافا لجنة دستوري دا تدا آمده دبن ايد نافا هيئة التفاوض يعني دستيا مذاكران آمده دبن اونا تدا آمده دبن هناك ديالوجين اي ديرفي واجبين رسمي بردوامن وانا حمي روشة كأريني ام دنرخين ام دبيجن وهناك انجام جي بكر از برسا خوي داوي بكم نها هندري تركيا بر بهالبجارتنا بشي مساجا وجبو بستونا تركيا يقو هناك شوبينر باورن جو ادي درفتن بسركتنا اردوغان وسروكي تركيا نها نماي مساجا وجبو هندري تركيا وجبو بارتيين سياسيين تركيا شي وك شو تشماز في برسيدكم جبر هالوسطى نها هي حكومتها هي وك دجمن الواد نارد ودبيجون خطر يكن سر اولكاريا اجتماعيه تركيا وجبر وجي فان قفانو إليشان بيكتينه جبو مخالفة دهندري تركيا دهون تخوازن مساجي بيش مخابن ده روشة هندرين تركيا دجي يعني جروبين مخالفته ين بارتين سركة جبلي هدفه يدنجي وقتا كو يعني va بريارن اوبراسيون درفي سينور قاوا كو تنگرتن او ناجي تفلد بن اولا جهه مخابينيه يعني بارتيا كمينا جهبه مثلا هلبجارتن اسطنبول ده ندستكا كردابا او قزنج نذكر وهروها يعني او بخوجي زانن دهندري تركيا ده ندنگي كردابه ديمقراطي دهندري تركيا ده بيكناي اویا روشکه لبرچاوه و خویایه AKP جی وقتا کو دخوازه ده هلبجارتنا ده بسر بکوه گلک جار بری هلبجارتنا مثلا پیواجویه که آشیتی دیالوگی دست بگیریه با آرمان جی کو دنگ کردان آلی خدا قزنج بکی یعنی جواکا ترکیه رحمی نشان بده که و آرامی هیه و AKP باش سیاست که جبو یاجی يعني ده خدمتي أبدا خدمتي كو ده البجارتنا دا شاوا بكار ببسر بكبي مثلا خو حوجي دنگي كردا دبينن يه اوبوزيسيون جرينجا كو في راستيه بقناعات ببينه بقناعات ببا والجورا في اتفاق خو بكردارا بالسر برنسيب اساسي البيش بخينن يعني او برنسيب ديمقراطيك بونا تركيا به او برنسيب ما في جلان دندري تركيا دا بين باراستن چار سريه که سياسي گشتي دندري تركيا دا چه ببا يعني سر وان برنسيبان مثلا الهف دكرن و روشا كو تركي زيفر بويا حبسك سياسي جبو جلين تركيا را جبو كسايت ديمقراط را في روشي جولي راكن يعني سر برنسيبك وصا فيا بگرن دست و اتفاقك بنجهين چه بكن باور دکم دندری ترکیه دا يعني گرگ و افل پیش بکوه ترکی و ببین نمونه دروجلات ناوین دا نمونه دموکراسی نمونه وکویه نمونه عدالت نمونه دولت که او قصاب قانون خوی دموکراتیک دکاره وری ریفبرن و ببین او که وصا والسر تهديد دروا جسينور وان را يعني اف توريان نظريا كو اولکاریا هندرین ملی دولت ترکیه اف چیروکا کو اردوغان هر تم بحث کریه بزانبن کو اویا چیروکا کت خدمت خود هر تم بکارانیه ده خدمت دستلات خود بکارانیه تروجا قصده نبویه تهدید لسر اولهیا هندرین دولت ترکیه بروواجیو دولت ترکیه در باسی آخا مبویه لدروی سینور خو هر دم اپراسیون کرنه انسان کشتنه پنابری چی کریه سیاست جنوساید لدجی گل هندن بکار آنیه يعني عرب وتركمن وكرد وسوريان حمي بنابر كريه دبي في بزانبن يعني قابكو حكومة AKP فيا كريه نجبو برجوانديا دولة تركيا يعني نجبو برجوانديا قالين تركيا بيك آنية أفياج بو برجوانديا دسلاتا خوف فيا كريه وكريزة كمظن هندري تركيا دفا كريه جبو يجي دبي في بزانبن وفي جاري عيني كيماسي يان شاشتيا
اردوغان دکه دوباره نکن و بکار بند ناو اتفاقه کی به هفدورا جبو دموکراسی هندری ترکیه وینا تفبخه بتون و هلبجارتنا جدوه برجاندیه ده بکار بین لوی داری ام کارم بجن سپاس بو او دما تشبو موقتان سپاس بواجی لوی داری ام دگین دایا وی هیپوینه حتی جاره کدن ده هیپوینه کدن ده جهری من ریوبریا خسر لسوریه ببینن خیر و خوشیده